Okay guys, welcome to my channel Fatih Takzanya. Hari ni saya jarang buat video. Jadi saya nak tunggu raya. Kalau dah raya tu baru, kalau waktu raya tu baru saya buat video balik. Sekarang ni saya tak nak buat video lagi sebab saya nak tunggu sampai raya. Tak lama pun saya berhenti buat tu. Saya cuma kan lagi dah malam, nanti kan lagi hari ni kan 2 hari. Bang, hari ni 2 hari kan? Lagi 2 hari puasa kan? Okay, kan lagi 2 hari puasa, nanti masuk malam tu dah 1 hari. Esok tu last lah, tu lusa kita dah start raya. Tak lama pun, itu pun sekejap je. Okay korang, dan saya nak bagi tahu korang please support saya dan subscribe lah, please subscribe. Subscriber saya tinggal lagi 2 orang. Sebab siapa yang tak subscribe 48 subscriber, please lah jangan kurangkan subscriber tu. Padahal saya dah suruh korang tu subscribe dah. Sebab kan saya buat tu kan ada yang video 1,4k tu video saya kan. Itu disebabkan video tu lah banyak orang subscribe. Jadi kawan saya yang komen tu, yang like tu, dia dah subscribe 2 orang. Cuma lagi 2 orang je korang. Please subscribe. Okay, bye bye. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.